100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, ain't no doubt. Give me 100, need you 100%. I wanna be the one you call every day and night. Are you gonna be the one who's always gonna treat me right? And when we get together, turning down the lights. Need you 100, need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, ain't no doubt. Give me 100, need you 100%. I wanna be the one you call every day and night. Are you gonna be the one who's always gonna treat me right? And when we get together, turning down the lights. Need you 100, need you 100%. Mint ahogy látható, felújítottuk az iskolának a kerítéseit, mivel ezelőtt a szép új kerítés előtt ilyen rozsdás fehér lánc volt, ami sűrűn elszakadt, vagy diákok, amikor rájöttek, akkor volt, amikor összecsupulott, vagy egyéb dolgok történtek vele. Ova ograda što su sad napravili, to će mnogo služiti deci koja, to je đacima koji su u ovoj školi, pogotovo đacima koji putuju, pošto ovdje dosta čekaju se autobusi, može lepo da se sedne, da se druži. A pre što je bila ograda i sve ovo, nije baš ni imalo neku dekoraciju, bilo je dosta staro. Tako da ovo sad trenutno što je napravljeno, to služit će dosta godina i drugim generacijama će isto služiti.